Yes, osemoyeni. Ngeke silisho ke ligama lakho ngicabanga ukuthi for your own safety. Usemoyeni njengamanje ungachazela umlaleli ukuthi ubona ini ukuphi futhi without disclosing your exact location ukuthi ubona ini manje Zakhele. Okay, lengibona ko enkosi I think ngive about more than 10 shots. But nang di valeti pam di chuma exactly ngase camp yase Zakhele. Di chumile nje na I think ukuthi tekungakapheli oma 20 minutes after di chumile ke ngabe seke uqhamuka le helicopter eyambingwa ngicabanga ukuthi ngoba ngikhashana na vele nakhona. Ngicabanga ukuthi hawu sesiyakhala vele. Lena la lezakhele ngila ukuthi ichume khona mosi kulamalanga landlulile. Yes, ngaqhuma khona la landlulile nje nami ngicabanga ukuthi I'm just a few kilometers away from khona but nje naso lo ichume njalo. Helicopter vele ayikadibeki phansi imbimbendelo nayo la moyeni. Ukuthi ngicabanga ukuthi kukhona kusebenzeka lokukhona le ezaphela kwendeka. Le helicopter ipatrola la kwale police camp noma ibe seyinambela laphayana kubo Zakhele Remand Center. Yes, ilapha nje ku Remand Center ngicabanga ukuthi usijika but nje ike yafike emaveke some few minutes la kule moyeni lapha ngase Remand. Okay. Ngoba sike sayibona ngathi iphindze futhi iyenda ngathi inabela lapha kubo Nazarene iyayihamba ifike ebheka na ungabekisela umlaleli. Yabo nje naseyijikile sethulele ngicabanga ukuthi maybe bayore ngifosa la bekunene ngwete wathi yabo nje nasethulele seyijikile nyalo ebheke khona ngasibheka ngakubo airport so but vele izalela la kubo Nazarene Remand Center izalela ngakhona but vele sikhale njalo. Yeah, maswatla mahle sibonga kakhulu mina nje ngicabanga ukuthi kuyevakala sibonga kakhulu ukusinika lo mbiko. Siyabonga Nkosi. Maswatla mahle bathi ke njengoba nivalana i-eyewitness lena lapha yana kubomanzini njengoba namhlanje nakungumgcibelo tithuba ke tanzambama noma ke lapha yana takusihlwa. Yes, siyachuma ke njengamanje lokunye ke lesikutholile maswatla mahle ukuthi kuma police camps even la kangwane akhona emaphoyisa ke njalo ebusuku la bese ke athatha tibhamu agadza lamanye emaphoyisa abahle ke bashintshana ukuthi mina ngabe lo mnyeso yedela lo munye hamba olala sebayagadzana. Simo ke lesikhona leso maswatla mahle la kuma police camps kulandela ukuthi i-deadline seyivele seyiphelile sekucalwa khona ke umsebenzi lesikutholile ukuthi ke lamaphoyisa lahlomile iyahlala la emeneni nje lamanye agathi lo tawungena lapha na atodubula la kuma police camps. Sithemba ke ukuthi ke leyo information itawusita kakhulu kulabo ke labasebenza tonake letindzaba leti siyeva ukuthi kuyachuma lapha yana ke ezakhele lokungikhuluma nawe. Sibonga kakhulu ke lona losinikete lo mbiko ngizole mathi ndlameni maswatla mahle lo nicophelo nambiko ngakusidwa ke lelinye leswatle likhona lapha yana ke ezakhele kamanzini.